kuva mu 1812 kugeza uyu munsi imyaka irakabakaba 209 yose irimo kugenda yihirika. Ibi bivuze ko iyi ntera iri hagati y'umwaka w'1812 n'ibihumbi 2021 ariyo byasabye abantu by'umwihariko abanyamerika kongera kwibuka imyigaragambyo irebana no kwigaragambya biturutse ku kuba umuperezida watowe n'uwari uri ku butegetsi bataremeranya neza ugomba kwicara mu nyubako y'umweru izwi nka White House, inzu yagenewe kwicarwamo no guturwamo na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi tugiye kugaruka ku myigaragambyo ikomeje gufata intera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'abashyigikiye Donald Trump na Joe Biden. Nitwa na Christine Hirishwa, bayikaze. Uyu munsi turi tariki ya 7 Mutarama, no kuvuga ko habura iminsi 13 kugira ngo Donald Trump asohoke muri White House hinjire Joe Biden. Ibi kandi bisobanuye ko mu gihe Donald Trump yaba atavuye kwizima muri Amerika, ubundi bitari bisanzwe kumvayo inkuru nk'izi, demokarasi yari imaze gusa n'ishinga imizi muri kiriya gihugu yaba itangiye kugenda icika intege ikagenda ikendera. Ku munsi wakeye abantu bagera kuri 4 bakaba bamaze gupfa abaguye mu myigaragambyo karundura yabereye ku ngoro ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biturutse ku kuba hari abanyamerika abagihamya ko Donald Trump ari ugomba gukomeza kuyobora Amerika, nyamara amatora akaba yaragaragaje ko Joe Biden ari we watowe akaba ari nawe ugomba kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu buryo buteye isoni butari bwarigeze bubaho mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaturage bamwe b'icyo gihugu bashyigikiye Perezida Donald Trump uburi iminsi barirwa ku mitwe y'intoki ngo asohoke muri White House bateye ingoro y'inteko ishinga amategeko ikorerwamo n'abadepite ndetse na Sena y'icyo gihugu, maze bituma abantu bagera kuri 4 bose bahasiga ubuzima. Reka ibi bintu tugufashe kubyumva neza. Uhereye ku mubare wa mbere ukabara byagusaba kubara imyaka irenga 200 kugira ngo umenye ko ibisa n'ibi biri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ubwa mbere mu mateka yabo bibayeho. Iyi myaka kandi wakongera ukayibara kugira ngo byibura bigusobanurire ko ari ubwa mbere inzu ikorerwamo n'abadepite ndetse n'abasenateri ba Amerika ari ubwa mbere abantu bahangara bakayiganaho batajyanwe n'izindi mpamvu ahubwo bajyanwe no kwigaragambya, kuko ibi byaherukaga mu mwaka w'1812 kandi nabwo icyo gihe byakozwe n'abanyamahanga b'Abongereza bari bamaze igihe gito batakaje icyo gihugu cyari kimaze kubona ubwigenge bwacyo. Abigaragambya barimo gushyira mu bikorwa umuhamagaro wa Donald Trump wari wabasabye kwamagana ibikorwa by'inteko ishinga amategeko ya Amerika ndetse na Sena. Bagombaga guhura kuri uyu wa gatatu bakemeza Joe Biden nka perezida watowe n'abaturage mu buryo bwemewe n'amategeko, maze akazarahirira kuyobora iki gihugu mu minsi 13 iri imbere, ni ukuvuga ku itariki ya 20 Mutarama y'umwaka w'2021. Nubwo Trump yaregeye ubujura bw'amatora ngo yakorewe ibi bikaba inshuro zirenga 60 zose agatsindwa, uyu mugabo yanze kuva kwizima ngo yemere imyanzuro y'inkiko, ndetse nyuma yo gusaba Mike Pence umwungirije wanagombaga kuyobora umuhango wo kwemeza Biden bwa nyuma kutazemeza Biden undi akamunangira, Trump yongeye guhamagarira abambari be ababwira ko bakwiye kwamagana ibyo bikorwa. Ahagana saa 7 zo kuri uyu wa gatatu abambere bari bageze ku ngoro ishinga amategeko ya Amerika, ariko bigaragara ko imyigaragambyo yabo ari isanzwe ndetse itaza guteza ikibazo.
ubukana n'ububabare bw'abigaragambya bwakomeje kwiyongera kugera ubwo ku masaha ya saa 8:30 aba mbere bari bamaze kwinjira mu nyubako ikorerwamo abadepite n'abasenateri ba Amerika. Polisi yari ishinzwe kurinda umutekano muri iyo ngoro yaganjwe n'umubare mwinshi w'abigaragambya bayirushije imbaraga maze binjira mu nyubako imbere ku buryo bashoboraga no kugera ku badepite n'abasenateri mu buryo bworoshye. Aha niho polisi yatangiye kuvana abo badepite n'abasenateri mu ngoro, bamwe bajyanwa hafi y'ikigo cya gisirikare kiri muri ako gace, abandi barimo Mike Pence banga gusohoka mu ngoro ariko bakomeza gucungirwa umutekano mu buryo bukomeye. Ibintu byarushijeho gufata indi ntera kugera ubwo polisi yo muri leta ya Washington yoherezaga abandi bapolisi gufasha abari bageramiwe, ndetse aba barinda umutekano bakuramo intwaro zabo bazitunga abigaragambyaga basatiraga iyi ngoro mu buryo buteye inkeke. Ku rundi ruhande, Trump yifashishije urubuga rwe rwa Twitter yakomeje gutangaza amakuru anyuranye y'ibiri kuba, ariko bigaragara ko harimo ibinyoma ku buryo bumwe mu butumwa bwe bwavanwaga kuri Twitter, ndetse uyu mugabo yaje no gukumirwa gukoresha urwo rubuga mu gihe cy'amasaha 12 mu gihe ubutumwa yanyuzaga ku rubuga rwa Facebook nabwo bwahagaritswe. YouTube nayo yakuyeho zimwe muri video zifitanye isano n'ibi bikorwa. Byaje kurangira akaduruvayo kabaye kenshi, ndetse polisi iza kurasa umwe mu bagore waje no kuhasiga ubuzima. Abandi bantu 3 nabo baje kwitaba Imana bazize ibikomere ubwo bari bamaze kugera kwa muganga. Polisi yakomeje akazi ko kongera gusubiza umutekano mu ngoro ya Amerika, maze ahagana saa 12 abadepite n'abasenateri bongera kugaruka mu kazi kabo. Donald Trump nawe yasabye abamushyigikiye gutaha, ati ibi nibyo bibaho iyo intsinzi igaragara yibwe abakunzi b'igihugu bakomeje kurenganywa mu gihe kirekire. Mutahe mu mahoro n'urukundo, muzibukiye umunsi mu mateka. Yongeyeho ati nza agahinda kanyu, ndabizi ko mubabaye. Twagize amatora abatwibye, twari twatsinze ku bwiganze kandi buri wese arabizi, cyane cyane abo twari duhanganye, ariko ubu mugomba gutaha, dukeneye kugira amahoro. Usibye abaturage 4 bapfuye, hari abapolisi bakomerekeye muri ibi bikorwa, ndetse umwe muri bo yajyanwe kwa muganga amerewe nabi. Bivugwa kandi ko hagiye hagaragara ibiturika mu bice bitandukanye by'umujyi wa Washington, ku buryo polisi yatangiye akazi ko kubikuraho. Nancy Pelosi uherutse gutorerwa akongera kuyobora umutwe w'abadepite mu ngoro ishinga amategeko yasobanuye muri make icyo ibikorwa nk'ibi ari cyo mu mateka ya Amerika, maze yandikana umubabaro agira ati uyu munsi ibikorwa biteye isoni iby'urugomo byakorewe demokarasi yacu, byahawe umugisha ku rwego rwo hejuru rwa guverinoma yacu, ariko nanone ntibigomba kutubuza kuzuza inshingano zacu zo kwemeza itorwa rya Joe Biden. Abantu bagera kuri 52 bose bamaze gufungwa muri ibi bikorwa, barimo umugabo ukekwaho gukwirakwiza ibiturika mu mujyi wa Washington ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakurikiranira hafi bavuga ko iki gihugu cya Amerika cyaba kiri kugana ahabi mu birebana na demokarasi mu gihe ibi byaba bikomeje gutya. Ngiye nitwa na Cretini Rushwa ku Ibendera TV, mugira amahoro.